Mayam Bukrumzari dom name Biribus Impact News ni ay Joyce Shamna Impact News ki manung hunede taram nokchari. Nagagi civilian taruk mangki badu ngasi pawatiba fangdan leiri aduga hariba case asiga mari leinana Naga Lawyers Association ki president na Manipur High Court ta thakiba PIL adu ngarang High Court na lokhale aduga case to hearing taraba matungda hariba case asigi matangda state lengak amadi mari leinaba authority na karamba action lakhot khrabage haibasi lakliba June 8 ningthaukawa numit fawuda action taken report asi submit tarakadamni haina court ki yathang takre aduna ngarang maktasu hojik mioi nagagi mioi taruk ngasi bawa thiba fangdan leibasi masigi pendaba kholau adagi nagamiam ansamgi liching makhada ukrul dagina Imphal bhawa Makhan village via maina chatlaga rally chatkre aduga mangki ba mioi sing moi se thibiu justice fanghan biu habi kholau mayam laukre aduna hariba PL thakiba petitioner gi council na haibe gi matung inadi council D Julius Riamai mana Paumi sing na phongdorok pagi matung inadi hojiki hariba 6 Naga missing case asi state lengagna NIA National Investigating Officer Agency da NIA da khusina gani haina dman assurance pe khebani adubu yenglubu matamda ngasi phawa state lengak ki site tagi recommendation piram dre haibage dukumba magi charge likely adubu ngasi ba khoi city convention center da World Environment Day gi observance madugi tharamduri the chief guest oibikhiba State Home Minister Govindas Konthojamna fogdokpasi masa magna sign tawraga NIA da sinana bai damakta maina thakiba leikre habagi adukumba pausulai aduna side ani gi marktagi contradicting oiba tongan ba claim tongan ba statement myam thoknar posdegi za khoi di kitang di chamna ba fawre micham prajadi adubu lakliba Monday dadi action taken report si state authority na pigi dorimni na chapchaba adugi mayam sigi scenario sigi chapchaba wafam dadi myam na khangba fanglagani haiba wafam dis thamjaraga ngasi akoina puzarliba topic asi 6 Nagas still missing High Court steps in hojikte High Court si yausala abni na state lekhak si tumina na thaibadi yaroi action ama lokhatabadi yaroi aduga lokhatraba action sing do karino haibsi public ta or court ta khangandabadi yaroi haiba wafam ji thamjage akoigi panel members na ahambada oza Dr. Yumnan Primanda head of Manipur University Law Department oza butaram nokchari koigi ani suba panel member oza TH Manihar social activist oza butaram nokchari aduga ngahake manungda khoi studio da election bigidaba oza sankasar social activist busu thagachari ngasigi discussion of dokcha baji oza Yumnan Primanda da lakchage oza sumaina court na sumaina step in tawse some legal perspective yang pamatamda state ki kari obligation leibage sikumba missing case abduction case or even murder case mayam leibase sikumba case raisa state ki kari obligation leibage oza sikanoni asengbadi yam pare pen masi topic si yamda yam kana crucial oiba matamdani aduna sigi potsi state ki responsible ni asai citizen sing sigi magi life si protect over say this is the primary and foremost duty of the state never si tawudabani state na masa sengmadi state police ki thaboni state police haidi state ki makhada leibani na ko police haigumba law and order akoina public order hai si state ke subject ni on sigi poni na sida ka su yen ngai ka miti ada akoina sum thengna badadi 13/5/2026 tagi nebo mang record kare hai bi paula isi bobo anga si date kya nga si 5th ni World Environment Day ni on 5th June yorabani adu the inclusive of both day 22 or 23 days suramani ne ko kui report ni mi pharaga abduction with intention to murder ne batawrise sigi porsi hujifokta 22nd or 23rd day yorobokta karimta state na masigi kaimngamdaba se simakti yam thin ikai ni ngai ne bako adubu kai da this different thing ni khoi important di mi singdu yam precious life to ne bako important luxury se aduga high court ki do laksaraga high court intervene to sam pharai di kuira bane haijaba akoi di hemanjit manghi ba atop manghi ma'am se why not they are filing cases mi do na thar sai ko agree party du ki mama poibe ai natraga magi machimana oibe mana habeas corpus petition thabe habeas corpus tu budi puthora ro nga sai kan read petition du budi nga sai gi state na phagim na tamina ata state ki kanoni na pi o state thajan dawni
habeas corpus or any other writ or a direction to high court thaw na kui rabne koi haijaba 226 ki makhada article 220 makhada adu itha thade manipur sai na khanbada p3b gi leibak mayam da khwai dagi high court chattaba leibak si akhoi leibak si ne khwai de case thada supreme court chatte koi di akoi di yada yadra kanda mi amani karan taba mani chatpe wani ayam na chatte khang adum leibak si ngai ra ka de khangde dum khang magi mongon da patient si khwai dagi patient leiba adu phatabada court am lei mayam gi sai gi article 21 hai se protection of life and personal liberty ju adu show ga di article 32 gi makha da supreme court da direct natra high court da 226 sala dau ne ba ko adu bok da chatta da na yeng dana leiba adu gum leibak ne ba khu leibak se aduna akhoi na di government service leiba ni na akhoi na piri si di pautak ni mai chat pe ya lambien du ne ba ko adu praja sing thabi yu hai bani da hauji ki case se ngon le re high court ki order se ina kutta pai jare page mari khitang pan bani ye tawri se t mark khapai is na thabane ba ko public interest litigation PIL ni man oi se party taret state of Manipur yaure commissioner home yaure director general of police yaure superintendent of police union india aduga yam nungai paom na NIA national investigation agency sisu magi respondent number 6 oil sabendana akui lalboy baifai gi khungang sigi chief of lailong baifai village akoi gi lalboy baifai sisu yawe ba ko sibudi mai keno du notice su sap tau dre sing di mai magi ko sa de loi leibini loi long na khreo ada khai ham daina hygienic this is the PIL ni PIL the public interest litigation ma the victim na teo ma na mahut maya mahut sil ga thabi bane ba ko PIL si di khoi gi philosophy da PIL thai ba ni pa si pro bono public ko do ni pro bono public ko di public spirited person ba public ki khanma mi oi do ne ba aduga he or she should come with clean hand the lakado bani ai ta ko na PIL entertain tawne o si entertain tawrabani tawbuduna bu akhoi gi 13 da phagi ba 6 abductee hai tare mi chungdi organa adu singdu undress tawri hai an action taken report PBO ma ka dawri sarkar sina hai gi pot ne ba ko adu si yam nungai si pot ani thole polani si para number 7 sida akhoi gi learned additional advocate general AAZ hai asamada sina kari hai re akhoi gi Mr. Chitranjan sina kari hai re akhoi gi state of Manipur gi na submit tawre on instruction da case handed over to national investigation agency da handed over tawre haiduna pera number 7 i re hakok order sida aduga madu ona taina bada NIA gi council loiba akhoi gi mari matani learned deputy solicitor ki ai samarjit na haibana kari hai re masi NIA is yet to receive any intimation ai hai direct ni ko court ki che du ni ko lu da jin ya pote tu pote hai jin bhai ran ti ke hai jin laga bol ka ina troja akoi lu da jin bhai de as it is what is given in the law ni ada samarjit sina learned deputy solicitor sina kari hai re NIA is yet to receive any intimation in high sigi pone ada mai am nainare kanda hoji ko na tari si ATR Piro action taken report Piro on Monday laktor hayang chit masem ko 8/6/2026 ta osai respondent number 1 to 7 do aduna 1 to ka tare 1 to 6 to na ko koi join hay man join ATR Piro hay na ko na tare aduga simale ada sidai da ina mu ngasai hangbi badu da makha jatharaga amu hainingi na NIA na case ko mani police to no ko pai ti NIA di NIA na pai to si pot lak sage kai no gu mayam impact it through the mayam ying biri mina ko aseng ba hai dia de NIA si NIA Act amalai NIA Act National Investigation Agency Act 2006 si makha to ni NIA Statutory Authority Investigating Authority masige section 6 si matung na to ni section 6 si matung ina fast to do si any crime thokpada that's a responsibility to police ma jurisdiction the tare police to adugi do ji phagi ba phom du jurisdiction gi police ni mon FIR am sani FIR section 154 of aku Indian penal code thai gi hojing na 173 of Bharatiya Nagari Suraksha Sanitai makada 173 gi makada section 1 FIR to ni adugi FIR do adu police to du go FIR di adu du na mu state government the forward to ni aduna adu de state government amu central government the forward to du ni NIA the piroi ko akhu je bam ta de pa hai jam kon tore NIA da piroi state government na quite fast FIR do state government the commissioner ki state government ni ko state government na central government pi ne sini process se ka yawi NIA Act 2008 ki section number 3 da adu ha de Kangpokpi district da hana mogi police station da hana FIR do
police tuna state government central government pidoi ne si process kanya puti adu nungai ba ina haijeni ka ganda hujiki du leira kan sida report central government da state government report pira matung da adu report ta phangmaga central government decide tau doi ne ba whether the case is should be fit to be investigated by NIA haidi kaino kan NIA na pai do sidi schedule offense magi schedule am yaw ek sida adu yaw offense adu dang pai atu om pai roi adu whether the case handed over or requested by the state government is falls under schedule offense or not as a determine tau do ni kanana central government tau do ne adu su tang numi kya ni mung tau do ba within 15 days adu di ngasai ge po to the govinda sa soi toi khole pi gero pi da bra whether is central government yob da bra ata ga 15 day du gi parak pada decide tau do ya roi do ri ba adu di 15 day thibam changi kai nu mita mana soi tau gi kai nu mita pi gi ji hangbam changi ha bani da si panga ha jena ya roi ai na hai si ek tu yob do ni 15 day gi from the date of receipt of the report adu da central government na whether the offense is scheduled offense or not ha si tau kan adu na scheduled offense oire is a pit case to be investigated by agency oire kan central government na NIA da direction pira ne nang investigate tawro NIA role committee ko ko di khangdam NIA na phangi phangde lowi lodi NIA na lobu lodu committee is all depend on central government ministry of home affairs makha lebin NIA se ministry of home affairs duna direction pira ka dun NIA da si case he schedule offense singe pit oire adu nang investigation tawro ko na direction order thor ka dun adu gi po nei natraga na central government khalaba si case is a pit case to be investigated by the NIA Khandari central government na shu moto loroga NIA da direct direction pir su ya state ki side ke tawda basi as a FIR do pala matunga center lengak ta recommendation tha basine ba center na tha ni center na 15 day ki manung da NIA da nangi case schedule offense to yaw da ba yengani yaw ta ga masi case should be investigated by NIA hai ta ga di fit oire na direction pira kan tigalo adu gi po ne ba the oza hostage crisis kumba sum abduction kidnapping si kumba je schedule case di yaw zal schedule case yaw si ahan bada atomic energy ek ki makha ta offensing ani subada unlawful activity prevention in 1967 tawbudabu unlawful activity prevention ek section 15 dadi mi phagi ba khotki basi hostage ka lobasi terrorist ek ni section 15 da yawe ba adu FIR adu palam draga yaw du ni an FIR sa adu ko gi kangpokpi police station da pang ga dori ba FIR do ayo na phasana pandiram da batar ga di case adu process le okay lower moina adagi amana mu atopa yawri anti hijacking act suppression unlawful act si akoi mani mai lenandre sa convention mai lenandre suppression unlawful act si mai lenandre weapon of mass destruction mai lenandre adu Indian penal code ki section 121 dagina 130 gi manung to crime oraga su FIR du da yaw ta ga NIA na lobi ai ba 121 to 130 hajina akoi offense against state do state ki mathak offense to waging war ga do waging war lan hoba waging war ga haidu ne ba ko aina khang madu ma section di palam do mande adu lurisina whether these sections are in the FIR or not. Natraga na moina asembagi central government da masi NIA na thigal hanbiu haidana report pira pidabra. Si yang big question natro. Koi honorable kano koi home minister na budi haire mana soi tau rena soi su mana tau dong te sing budi secretary gum kai gum tau doi ne boko. Kangpupi district se abi da khoi chathok chasin ju ya ba yam na kitang bera lai ri na zero FIR ga di tau ya da bazala masi case de so that FIR de da make sing na ek myam section myam je pan biya na ba yai zero FIR to su ya to du zero FIR du orga di amu FIR number chan bam di changi boko anyway anything FIR to du share either zero FIR or regular FIR to biro tawra kan adu FIR du da moina yam singada ban se NIA na pai ba ya ba section jing yaw daga NIA na lo ro e boko NIA lo ba ka ko de sinam khudi me NIA na lo ne leite it should be decided by central government decide to do ni by virtue of in accordance with section 6 of NIA Act 2006 ai ki matung decide to do ne zakari gumba kangpokpi police station da ahan ba kano file to was raised the section myam ji yaw dre harase aduga second zero FIR palaga madui da yahan badi yabra FIR si ama hung tor su yai moina ko FIR si anoba ma pal su yai dubu aina khambada masi punamak si kado khangdani police na Manipur da NIA da sina this is not the first case sina yam bane case khudi musi NIA da sina lerem ne khodi adu gi potu da ai hajoro gadi that is noina khangada bani NIA only take those cases those offenses they are enumerated under schedule to the NIA aduna madu mun yengada bani haptan gada bani haba terrorist ek ni ga haiba adagi unlawful activity prevent ek ki makhara to thabak ni haidna harona faida na
nungai pai kangun unlawful activity prevention ki makha tawbani adi moju waging war ni 121 ni ka hapsan gadong na habani da adu hapsan derga di NIA na central government hayeng these cases are not under the schedule of NIA ha ka su lobira roi ba ko ta ga yo ka ta ni na adu su akhona khangbi ga bani adu honorable home minister hayamina mana soi tawre hayamina tawbu oyasanu tawbu dabu that should be decided within 15 day gi manung da mana submit tawbu da khoi date to haibiro date kya da pi ge central government date kya tha ga haibiro ado on who is that central government received the report from the state government adu report receive to bonu receive haibani ko central government hujikti report haga aeroplane da adagi the train sa to na te ba fax kap to ngone ba kap to aduna takpadi on day of the sai send to bonu to receive samana natra adu 15 day count to 15 day du da moina NI da sinabagi central government ministry home affairs na direction gi thokpagi order pass to humdraba KSC NI na law da sim khangbir okay adagi oza hoji Monday the action taken report high court na kauri base masai is exactly judge mayam na yenga kadu is kari kari yenga kadu akhoi gi public interest litigation ina high court ki rule gi matung ina issue be decided by division bench just ani phamung ne ba ko just ani ni to akhoi na thengna ba da oida saro anam hayeng action taken report si pikhala ni sen government na sai gi respond number 1 to 6 sina pola pirakado ni si mayam si hoji pok si bok tawre se adu da court na yengdoi ne whether action taken do satisfy oida bra si ne ba yeng tawdu se ai kham satisfy di oido mande ai khamata action taken report la yule no mande in khamata action satisfy oide haiba taragadi madugi response phangba matamda hojiki hariba sigi PIL file toriba or missing families or community myam nuai ta phungdoi baje masi irang jam hena chakut kadoribra lengak ta mhenna nuai ta baje hengat kadoribra moina kari irang tor kadoino hadu da khoin haiba yade ko this might not my concern tawbudabu action taken report to the satisfaction oida ta gati high court harakane nang ka dok tawdino police station aseng badi hostage phagi ba mi abduction taw bai khudak ta combing operation tawraga within a few minutes akhoi sidi yengone 23 days masi pung do tho di pung 500 600 sura mane mi pung se hour da odi 500 600 hours sura mani sibok thau ji kai dawri ke what you are doing akoi jag marki na haiba kanong haibi ni marathi maronda si kai daw lagi hang kane ba what your police are doing what your armed forces are doing as soida hang adaw ne what DGP is doing si hang pada in khamada akhoi action taken report kari oire terrorist akhoi request taw lere action dem tawre appeal government appeal taw Ozas minor action taken report ni re lenga ki side ki pire court satisfied oidre haibadu khatangdana adum losin ga dori lore hari court ke side ki di kena punishment pi biya penalty kumba lenga ti ko na direction pirakani taw da ta ga ni sumai taw citizens singi life si asuki but important oi this is under article 21 yauri no person shall deprive of his life and a personal liberty except according to procedure established by law and yauri ne bako adu makhada hauji bok nang kind action law dibra what your police is doing what your DGP is doing what unified command is doing and mathang ko direction pithara ani direction pi bada amata chen ba yaro hayang ko na pe ko direction du mathang da mu madu gi reply pi har kaneba adu in the ta ga mo contempt court cha dana discipline action law tana lairi mi sing du loine hoji chen na mi sing du loine ma personally liable ne ko liability ani ni amana respondent superior highest level lay do adu superior ni adu amana individually the person who is not acting that also liable ni lo ena liable oina hairani aduna aina khamada aina adu khangde ko yingsi we hope best for the court adu sigi case na mai papa taragadi mangri mi mayam do madu su sigi follow up action da moju case mayam tharaga masi sathaba chumren khale adu aina khambada huji high court sanga abanina we hope something from the high court adu upay takadi supreme court chata bani soidna kayung khari tor khani adu action taken report ti aina yengbada di public domain di thodok leite wari sabagumba terrorist ka negotiate tawna hona ba mi pir o haidna haiba appeal tawbasi only happen in Manipur terrorist na hana kapthadana lan tawdun loire ne mi ga rescue tawro ne sangjel laga natraga black cat national security guard ka je thajan na tawro ne ba akhoi na du am da tawde terrorist singa wari sanaba adagi de haijaba nonjaba tawlere government no haijabro government si warning pir ga kapthok do mi do terror adu tawde ana in khamada action taken report si pitinga letadana no action taken report olak pusu yari thank you so much oza mathang wanga si hai oza th manihar lak chege oza da lak changai da ngasi thokpa thokdo ama katang kano hana thamjaram ge loibol khulen village masi kuki village ni kampopi district manung da leiba masriza ngasi ayu angan ba pung mari adwai da nomai kapna bagi thokdok thoi hai
थौदोक थोकपसदैजा विलेज की चीफ अदुगा मागी लोइनबी अदगी नुपा मा यावना मियोय अहुम लेखिद्रे अदुना होजिकी थोइब इंसिडेंट की मतंगदा सोशल मीडिया दा यामना अवाय खुम याम कना तौनरी मोइगी साइट गी हाइबसी कुकी एनपी मणिपुर गी साइट गी हाइबसी हारिबा थौदो असी NSCN IM अमसुंग ZUFK ना थोगन बनी हाइरी अदुगा नाकल अमरमदना होजिकी अतोपा नागागी साइट गी जु कंडेम तौरी अदुगा मसी मोइना थोहन बनते बट सोशल कनोगी होजिकी कुकी गी ओइबा मोइगी मिलिटेंट ग्रुप्स मरक्ता खुथोकना बनी हजु हाइरी अदु खोइदी चपचामा अदुगी कन्फर्मेशन दी खंगबंगम दे बट अनिमक साइट की सर्कुलेट तौरीबा सिदैजा युमफम ओइरगा सुमाइना पाउजी थमजबनी ओजादा लाक्चनिंगबो वाहंगना सुमाइना सिकुम्बा केस से मैम लेरे मिसी मिना थोकपा किडनैपिंग युम मई थाबा अदगी सिविलियंस हाथोकपा सिकुम्बा इंसिडेंट से मैम लेरे उखरुल दजु थोकिबा FCI ट्रक ड्राइवर सीखिबा अदुगा होजिक ममांग थादा थोकिबा मिसिंग केसिंग असिंग असिमग सुमाइनुम लेरिबनिना कोर्ट ना सुमाइना इंटरवीन तौरकपसे मसीजिना ताकलिबसे मसीजना पीरेबा मेसेज से करिनो खोइ लेगाक से थबक सुरो तौद्रे हाबगी मेसेज तो मियाम द पब्लिक तसुम खंगली ब्राउजर सिरे अहाबदंग साइकी अहान बवारी लिखिबदो दाद खतंग आइगी सम ताजाबा आइना सम आइना आइगी लौजबा नॉलेज दाइना थमनिंगी से साइकी ओइ कुकी मनुंग दजे अमंग द कुकीज आई मोता जिसी मोइ इंटरनेट गी होइबा मोइ कंप्लीट लाकबा मालेन जिसे अमना सुम लाइनिंगबा अमना सुम लान तौनिंगबा मखोइगी ड्रीम गसी फंगोइदबा खरा सुम उरकपसिना अदगसु मथक्तंग असी अखोइना मैतैगा कोइ सिंगी कोइगी हान इंडिजिनस पीपल सिंगसिगा खतंग टाइप तौनरप खोलप उबसिदा मखोइसी कीबगुम थुकटबगुम अमा लेबना मरम ओरकांदा मखोइसी मोइ मसेमगी मनुंगदा इंटर क्रास लेबा मालेबा अदुरा मोइना जिक चार्ज तौरिसी मोइ कुकी गी केन केनोगा मोइ अनि नि कामनरिसी ग्रुप अनि गी KLA गा KNP नि हाइ कामनबसे अदुगा मखोइना NSN आइदा मोइ थैजन मनेबा सिदी मखोइगी केनोनी मखोइगी मरोनी मखोइना गानी गानी गांगा सनिंग सनिंग बसकपगी नेचर सि लैबनिना अदुना सबसाना केनो बुक्ति कन्फर्म ति ओइदरी कना नगा कामनरिरा आइदर मोइ मसेम कामनरिरा हाइबसे अदुबो आइगी मोतदी 90% खरे हेना कुकी गी मोइ KNA गा गसी KLA गा KNF का पी गा तौनबसे मै मसिना चुंगने खाली ngसागी सिरि मसेम कामनबसेना मोइ गी अदुगी समतंग ngसागी केनो जु सिरिदु मा मसामा कोइगी मोइ अदुगुम कुकी लालो मगी पते मनाउ सिरिसे अदुगुम मासुलिसिंगबा अमने ना इथमसगे अदुना सिरि सिगी अमुला काद केस की मतंग जे कोइगी केनोना सु लर्नर सु फजन थंबी करे कोइगी हेड ऑफ डिपार्टमेंट सु कोइ ngasiबोक्ता केस थरक इरंग म्यामसे एनी प्रॉब्लम मी हाट मी पुन अमतबसे कोइ ngasi PIL थारगा नत्रसु केनो तौरकांदने कोई कोर्ट की हाई कोर्ट खंगे एनी अथॉरिटी अमदगी मसी थबो इन ओंथो ना थबो ओंथो कदब मी से इंस्ट्रक्शन पीबगी पीहनबगी केनो से कोई मणिपुर दा कोई गी सेसो खंगे अम खंगे मसी की सनबी से कोई खरा वाले मसे अदर आईडी मु प्लेटफॉर्म दसे खरा लाउजगरेबा वंस हाई कोर्ट नत्रगा हाई कोर्ट अमना तागी बराय बसे मसी सुंग मांग रोइदबने ngасai wajana ju thambi gre dana sungang mangroi da bli case loi dribu e ngasai ki case da moi da court ke di hoi jai thok pai action ba du chahi tara changi pe kun changi pe ya dum result phangdana dum sigi ba su yai adubu once court gi order ma tor thabak tau bai se masina khwai da gi hena akoi gi legal point da hai ba tare ko masina khwai da gi hena chungani adu gi suma thakta masi heta case tarai tarai loisan ba su ya roi ba se heta muthat pe ya roi da ba ma dum record ena dum follow up tor dum legi dorom ne ba sima कोई मणिपुर प्रजा मरुना कोई चेलीब इसामक्सु कोई ओजा आंसर कंसर मक्सु तोगान तोगान लेब सिंगसिसु मसिगी नॉलेज है कोई खतंग वाटपदु नते कोई केट कोर्ट तगी के इरौ लौदेबा हेक्ता लावबो खोंगो तौर कंग कसी लावम तोंग अदुम लावहे तम लेग्री से सी तौदनबगी दमक्ता सुम मिसी मिना तौबा इलीगल थबक तौरप मयाम से सिदी कनो तौबा मथौ ताइसिन एने तमजरी सि कोर्ट तगी हाई कोर्ट तगी अमा लौथो अकांदा सिमा अदुगा ngasai कोर्ट की सु जिक नुगारी से ngasai ओजाना सु लिखरे को ngasai additional advocate general ना ngasai की माना खरा माई पॉइंट खरा माना 1 2 serial number 1 to 4 फुलगा नो माना सिगी रेस्पॉन्स ओइबनी अदुगा माना ngasai मागी रिप्लाई पिरक पगांदा एनआई दे सिनबगे केम लेतेन हाय अदुगा सोमना कंदा एनआई रोंगी लाइबा कनो दुदना मु याम फजन जनरल एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया से जुमैतै मचानी माना हायबना अदुगी नॉलेज केम लेते हाय अदु बता गति सि माना चुमदोइरा मणिपुर की
kenu sing jina government na chumdoi ra haibagi question lama la haba ada sida akhoi na chingni rai si matang sida soisiri ngasi bokta tawriba thabak ngasi akhoi na any akhoi gi government khangti ama khangti authority sing sina adu tawgre adu hai gre ka kaina haibase masi ihai haiduna sum mayam si thembagi kenu rom to mayam sida mitrang oina sum pai haijan ba trick tawba pai da haijan bagi kenu ma si su akhoi na nawai de ngang na rai si chuma ka dori ba adega si isep ngasai khoi honorable home minister na kadai u tha bagi mai palan tawur kano taw budi environment ka taw kan da haido misunderstanding leina dana khoi gi NI da tawgi ba khot ki badu nu tawre da hayang jet mai kano tawra ha ni clear andum lakchara ni ka kaina yam laina su yam serious oira ba leibak mi mai hoba yara ba community khuding maksi tumba ya bagi stage la kan sida sida serious sulai leitene e adi misunderstand kai palak pase masidi government gi very neglect ne na iloya ba adun masi katang serious henenge adugi amana ozana badi am higher law NI si changba ya da bana adu NI si kenu ke trong law bi de hoi ngasagi mai gi kenu du salam ba ya ko trong law bi gi anta angang ani si gi bagi du da NI na dari dil to khie ni humne da dil to khie ba okay the Sigum Darka labor say, see young Tuntuna Darka lab did it our ningy. Aduga, and as I Tauri the war gana, quick state police, the Numshan of Yoba. She's a geek and I know some kind of a throne of the Togridu. Hana, local police, Merang police, Natraka December police, Maggie FIR did or can the FIR Tagakan and was anti proceeding, Pasana High Grabber. She keep proceeding like he there. Merang police, the way FIR ping the buggy, Merang police, Tonus like get my tarry name, ma'am. Sigumba conditions see the Manipur the lay having the Kampupi district Masigi Matang the FIR is a personal FIR City Lura is here. Kangpok Piggy police station the gay any DC office the gay and the gay state Sibu Salariba to get any administration office kang de a quick police department kang de she the get hold up pau here. She the get hold up canoes notice kang de Amakang de Masi quite Kananinga Moe Kananinga Moe, this Jumna told Wayaba. Police folk the Pubanga Mineva, SP Pubanga Lam never ask no Harry. Police the no parage AK Parco Quitanta, never police question Libucan never. Adukum by SP Dona Adukum Lava, I would do not Karamba, assume Pausi, a party in a Catagaba. Tarkaleva, Moites Hoka the Sui, Hazaman, any times there is a. Aduna Sisu in the Manipur action and Katam, seeing and Deva. The Amana, a Sibota, quick constitution, a PDC, state key. Problem, law and order ki problem, state ki manungi problem sidi, masih aku state police na law deal tau jaga ni state na deal tau adam neba, masai sida aku na adagi tarok pa deal tau rakan da sai sida, makoi na ahai ba, tau le raga di kamai tau tu na sini da, masih ma aku ki Manipur lenga ki na teraga Manipur ki head of department pare bana police kang di amma kang di se, masih soi mana na law ya ba, ada aku sih makoi na mitrang tau rakan da, adugo apang bazat ini kakak na pai dah hajar rakan da aku da, makoi na sana ni bangun da sana berman bese, masih कोई प्रजा में हमसे मिकअप थोक पे यार है बनी तो मिकअप थोक थ्री है कोई से मिकअप थोक से है बा देखो अमना खांगा तब से मसी की लॉ एंड ऑर्डर से थी स्टेट पुलिस फोर्स लाइब्रेरी के मथोक तारीखे से नहीं था स्टेट पुलिस ने नसाई की उजाना है बा नसाई की कैनोसिंग दो NI ने पाइबे याबनी अंदु पाइबे याबनी अंदु तो उधर बने से थी मकोई की इन्वेस्टिगेशन मकोई ने चलो वो इंक्वायरी जो की इन्वेस्टिगेशन की मतुंगी ना तुम लाख से कदा वो पोने है बा अदु मसीमा अखोई मसीगी पावर सिमा कोई पी देमा माली NI दा तौगी हाई तारगसु आदा हान कंसर्न अथॉरिटी आदा होम दा करिदा हंगा कांदा सुमाय तौदर मसी NI दा सिनरगे नत्रगे स्टेट दा सिनरगे द पाउदी सुमायने लेने मसी कमायने इरोगे का कायदना तौबगी मवोंग अमा मालेबा अदुना ने सुमायना एक्सपोज तौरा अबनिना maybe hojikti am ka recommendation do tha bazu hana tharam rezum ka tharak pa ya ba gi chance le biza adu tharak pa yai si yeng bi obang sai maina tori ba keno tori ba singji maina tori ba home ojana pan gre koi ki mana tori ba respondent mayam do akoi ki Manipur ki chief secretary yaure adu ki tongan ba DGP yaure adu ki mayam yaure DGP yaure adu ki SP bu yaure si yaure se NI yaure si mayam yaure mayam dana pirak pasi मोइने फजना कनो तरुदर कमाने पिरक प हेन मोइने ते पिरक पसे खोय याग तोरि बर हाइबनि दा हजिक मोइ थीरी मोइना जे हाइदो जे केम हाइदना हाइदि थीरमि तांग तराहम दोइ थीरी बा मोइने थीरी जे मिजे तांग तराहम दोइ देगे थीब सिंग असे बुक्त सिंगल रिपोर्ट मोइने पिबा गम द्रिजे कैगिनो बा खादा सेंग्रे वांगदा सेंग्रे कांगपु बिदगी सोम नाकंद पुखिबनि आ सुचान पियोग सुचान पोतेगे याद मोरे याउरे मोरे देगे यादना पुसन ग्रे का काइसिदि सिकी इंटेलिजेंस मोइ खमन थोक्त्रा हाइबनि दा हजी पोंग तमई मरी मखों खंगदि अदना थम तौर रकान दा खोगी टेररिस्ट सिंग सिदा मखोइना हाइजर कान अपील तौदुदि सिजु फोन अपील तौबु नते को
तो मैं अपील तौर का मैं पैसा बुक बैकरिंग तौरने नहीं कदा पुथोर कैन तौगे कई सिना मरम ओरकांदा मोय नाव चाहनबनेब हजिक सिरगसु सिग्रे हाइतोखर हाइबनिदा सुगाम मी लांगनब होनदे हाइबनिदा एविडेंस हाइबु मागी नुपी फाबा यावखिबा मागी नुपी नान फारुबदा यावदा थादोरप नुपी जिंगदना पिरिबदि याना करब एविडेंस दरकार लेरि मनिंग ममांगदा फार पुग्रिनी अदु यावे ना हाइरि पुलिस अमा यावे हाइरि कांगपुबिदा ताबा मसिना एनपीएफ की स्टेट प्रेसिडेंट अवांगबो न्यूमाइना जु माइ मीडिया फुंगदोपुजु लेरे सि यावरिनी डायरेक्ट सिटी यावदना यावे हाय यापोंते अदुदा करी एक्शन लखलगे सोयना फारे खोल मा फारका जुम थोकबे ngaktaneba aduna khwaidagi oina soirije joisi manipur da leiriba akoigi home department haiba dare police department si khwaidagi na akoigi solaba akoigi mana ngamgadaba community khara da ngamba aduga skumba national issue man badal akan state ki achowi issue la akan kamti handle to ngam da base masima akoi manipur da police leibagi kanadre haiba to mai thamjage ba chamani kanada ga chamane ba adugi ngasai kanu to bagi si case ki sima yam phare khoigi pl thar kan da ho bai se aduna pl hek thar ga case si order ngasai gi double bench na ni pigiri si khoigi bimol laner ga mogi chief justice kari ki se no haibani daga makhoi ni na pibani sigi तागिबो ऑर्डर से मसी नेसेसरी एक्शन हो मखोना लाना तौगिबे याय फाइने तौगिबे याय अदुबो मसीगी केस में क्लोज तौद्रि बक्ति सिम चत लेरनेबा समाय तौदना अखोय एनी लाखो एनी फ्यूचर द लाखो कांददि अखोय मसेम पीआई खंगदे डायरेक्ट थाबनी खंगदे तौर कांदा सिगुम्बो ऑर्डर म पाइर कांदा तौबसे सिना ख्वाइदके ना कनो ओइने ना आई थमजगे ओके थैंक यू सो मच ओजा मिनिमतंग थासहोगे नुमाइना बा ओजा मने ना हाइबुदा एनआई के से अखोय की ट्रोंग लावबी दो एंगोंद लेरे आई होरेन मथंग राउंड हाइजगे बको हौजिकिना एनआईएस अइन हाइबदो एफआईआर तौरगा एफआईआर दुना पुलिस दुना स्टेट गवर्नमेंट दुना सेंट्रल गवर्नमेंट दुना एनआईए द एक्शन पिदुने लास्ट को सिमा अमना सेंट्रल गवर्नमेंट सिना डायरेक्ट मसी एनआईए की शेड्यूल ऑफेंस यावरबनी दिस केस टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एनआईए हाइता माना सुमोटो दी अखोइना हाइद्रगसु सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट एनआईए द डायरेक्शन पिरसु याइबको सिगी प्रोसेस अनि लैबा अदो अमन हुजिकी ओजा जस्टिस तो अमन मिस्टर जस्टिस एम सुंदर अदुगा अमन मिस्टर जस्टिस अहन थेम्बीमो सुमाइन तो भाइता ओके थैंक यू सो मच ओजा मथंगे वांग से है ओजा संग कसर लाक जगे ओजा हुजिकी हारिबा 6 मिसिंग नागा सिविलियंस सी केस के मरे लेना नागा Lawyers Association की President PIL थाग्रे High Court ने step in तौग्रे अदुगा Monday फावे मनुंगदा action taken report पिर ओ है ना state अमदी मरी लेने बात authorities ता माइन instruction पिकरे अदुगा हुजिकी केस रेज़ हाई बजी NIA की दसिना बगी वाफम जिकन तो लेते knowledge लेते हबे वाफम ले अदुबु मसीमक अखोई स्टेट की होम मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजमना फोंदोरपजी मसामगना साइन तौरगा थाखरे हाबी वाफम जुले अदु स्वाइजे खितंग मिसलीडिंग ओइबा कंफ्यूजन अमदि लेरे ओजारे खंगजनिंग बसे राइट इन्वेस्टिगेशन दे कमाइन तौनी हाबदी मजी हॉस्टेज की क्राइसिस से नॉट ओनली 6 Nagas but even 14 Puki individuals moisu detain tau laire banina masina maram oiraga masi dum thabo oigadribra zai mo Joystree hujiki language se akoi se soigedaba ma le Naga singsu aduga kaino singsu loya adu da mayam su what say missing have se sichina ba yade missing nate abducted sidi kidnap or adoption ne adu ngara nahan Naga sing khara na jo ibada missing adu government gi kuki gi apamba mak ne ba moidi missing case ta taninga hona bane ba adu ngara government gi kari no so missing heta haya ba home minister commissioner na Ashok Kumar na thopa da so missing haya ba asi missing case hairadi adu different adu di lana chakrani aduna akoina haiga da badi si missing gadongoi da so missing panba yade missing su nate maramdi mi sorok ta chalaga thalaga mam openly phari ba mi do akhoi gi masak uri bani khangli bani loina hat khre phat khre ardi proof lero hai ndun amma फाब मरक्ता खरा थादोय खरा से थादोक त बोवाने हब नत्रा अदना पुलप फाबने न मी विटनेस लेरिबने न कमाइन मिसिंग हाइग दब नोबा सो मसी मिसिंग सुना नते तंजा जे लोगजर आई आल्सो रिक्वेस्ट आवर खोनी पीसीआर टीम द 6 Nagas kidnapped or adoption or abducted that haig dab ne ba kidnap haig da missing hai so haig no missing do moi haro bane ba missing se case missing taninga idama hojik phawda thadok ta bane ba ko whether it is alive or dead ado missing ki case ta taraga adu ki potu da kana sanare ba hoja asonna lakpiri bodo
report se Monday the pikhalo haigani government pikhagada se magi kai normal leiramgani moigi on behalf the advocate amadi lakani lakpa kanda akhoi thibo hunba change adu numik ta thire adu the sipai thare na dum tauraga domaina delay logani okay adugna court haibase chume court si di chakata bani chapai se court khakta akhoina depend to ya da pot lei maram de se long process am change ba court si di ko akhoina pamba matam akaino tauningbo matam da akhoi gi justice se phangde ba time bomb am le di phaba adu court ki se da chatpa kanda justice ki di kaino oigani adubu matam se delay to ba khot pa adam kuina case am chatha appeal amu lak pa khot pa tawa ba first court tawraga khollaga court na tawhum thopu dudi adudi tawgada bane masni but on the other side akhoi gi tongan ba human rights tiki atopa degi ama degi tawba ya ba mayam su dum leri public ki pressure public ki movement ultimatum mayam sisu asisu yamna important way bo pot amane ba akhona high court ta chalaga court ta khakta tharaga leire na ngai bi ya de ba court ki se ngasai ki niyom mayam leire akhoi dum khange ba court ta case ama tharu bada chahi mari manga taru chan lo ba le ba fake account da mi shi ki ba mayam chahi tara phar so hojik phobada justice pu thop bi da ba leire ba adu de hoji mi taruk se court ta chale na ngarang adu gi di phajana tawre adu mase dom chahi ani hum cha thar lai radi ko akhoi di mi du hoji thadopio haibane ba sigi urgent oiba pot se tonga na ma le ba adu masi di sena haibada joyshri akhoi na kari haida bano court ta chap du di masana chap ta bani last the court na justice ti pi ga da bani ko adu bo hoji ki sidi court sisu tonga na ma thamse sonda su tonga na thamlaga masi di Manipur sarkar na government na mathau tawda bagini mathau tawraba taradi nahan adum loithokani maramdi ai hai kya ba hoji potu gamai no hairaga mi pha ki ba mayam se akhoi gi nahan last year da maite ama chalaga mang ki budo kamal babu ki accident gi matung da hairi ba lelong wifi gi khun lan base khagi lemo khongde gi lan bane haba madu lemo khongde gi lan bane na moi gi entry gate number 2 ra 3 ra adu de exact e khangdre army gi gate amal le haba madu gi da loina gari chappa mayam se entry to bane haba athar card check tawraga adu hoji mang ki ba mayam hoji gi thadok triba aduga thadok ki ba mayam se bolero ne adane haba gari mayam se magi army gi get to the law in entry tawraga chakhi bane haba okay adu su proof amane go madu gi entry tawraga within adu gi jurisdiction da mi pha ki budo ngasi phabu the government madu action lokhata ba haibadu di thawaina government na tawroi haina tawda bane haba aigon da hairo hairadi the same puthora ngana se oja khemjan su yauro sem atoto po yauro akhoi openly ngana se haba khoi ichi naw khak ta ko aswaina TV da natra su ngana se ba adu kari gi no ba akhoi asidi haininga leite asigi topic se la kherde akhoi di emotional way ba ko kari no akhoi aina hai bado adu ada gi nate 2018 dara 19 dara chasata je minister oja birena oiringe da ko akhoi mabu support toba magi mini habi wafam leite chasata iranga ma thokpa ki mai tha khre ba tangkhul sina ko chasa quit pa tha khrabne ko mi chenlol khutakta madugi security mayam tha jalaga control tawki ba khana je escalate to hande ba ko aduga thama manungda ngasai moigi mai tha ki base amuka yum sakal laga leihale ba lengakna adu lengakna adu lengaki responsible ne haba adu handaki sina litan da mi ani hum khana ru re haire ko mi litan da irita hoji ki irang se swaina chatharam ba lakpa ya da ba irang ne haba litan da mi ani hum khana bado madu control tawki ba ya bane adu control tawki de haba adu de ki de nongal la kanda kuki sing na changlaga yung mai thaba se haw khre haba lo mai thaba haw ba matam da state government karisu tawde have
sini ko yang biro ko adu digi sum chat re khra le ga mu adu kap pe adu su thing de khra le ga tem ko som da ambush to ga mi ani si khre khra so khre adu su hojik phoboda kadai da case pankha ke habo ko kadai da mi pha ge habo adu mu le re la ga ra na han na mu mi escort yaw ga mi gi chain thau fci kai no pura chapo phoboda kap la ga driver ma si khre MR ama shokre police ama shokre adu phoboda ngasi government action lokhate adu di lebak si government leiri bra haibne ba hojik problem se government leite gi problem ne ba oza swai namrak thana question ma hangjage oza hojiki 14 cookie detainees leibasi moji thadok ke hana tawrambagi UNC gi decision si masini kamai ni biya bagi akhone tajabada moji lengak da pressure tawe haibra or moida span thadong na bagi adu sikumba role do ina chalaba jala ozagi mot kamai adu lake adu digi karino araga mo date 13 si da sigi cookie gi khunda cookie machine ambush tawraga pastor ahum reverend ahum se lekhidre adu digi hojiki mari laina na same day du da naga tarani pan se pha ki bne abo ko aduga sonda pha khre habidegi cookie singdu detain tawbne abo aduna hojik phawbada naga gi karimata mara leite naga di mi tarudu piro akhoi taramari du pi ge habne abo pithoke na ready da lebo adu moina mi taruk tu kadai da le kadai chakre abo su reply pi de ko adu exchange taw se su yade adu mi tara mari ga mi taruk sibu compare tawro ni ko tabol helibne go adu phobada yadaba moong du de maram du de moi ki de mi se value leite adi mapani ki pusan bane na hojik mi taramari do madu cookie singna release to ningai gi process to de abo moi value long na low de abo akhoi di mi taruk to thado ai bne moi di mi taramari do yamna value oina low de low tar di exchange to se lebo phabne hai to rebna aduna mi taramari do illegal immigrants oiram gani abo sisu lakpa yai ko sisu china da baya de aduna tardi karigino mi taramari gi thawai du di line lo thokre abo karisu thaw sadre abo ku kisingna aduna nga sai thato to bada di government haigera hairoidra adu di tongan pot ne adubu madu mai pakibra no public che aina haibde people movement people na phat tarap pakanda government su kri tawbang oi seso gi leader ne ada haibo adu oiba singsu karisu tawbang ma handang na proof oina moina thadok pagi authority du kadai da lege adu di mi do thatoke haiba tar di mi du UNC na phaba tarena ase pizza se lakani adu di UNC na phaba ri thatokro ko but akhona haiba di thatokno haiba nate naga gi mi taruk ki result pitringe da exchange naga gi mi taruk tu di mi oina laudra bra haiba si UNC the question lakani last public na ko mi taruk tu thadobu kanda mi taramari thado haiba ne akhona haiba di ko prajana pambadi adu da mi taru tu thadok ringe da sonda mi taramadi thadok ni haibedu de madugi logic tu madugi idea du de kadai di lakpuno khoi khang adu de something madu da yam conspiracy lebo mong da ta khre ko adu na madu de akhoi haining de adu bu karing na ga mai pak ki de maram di public ne ya de adu no mi ta release to romo ko rivalry UNC gi mi asiana thoro su kana khang haiba ngamde matam phate adu numik tu da release toramba aina khwaidi wakhan noi tabado thomoi sokpado release toramba adu numik ta mai chakani nagai marakta go adu ga leader sing apan asi apan thopusu kana na kha mi ai je hojik ti loina mar rai lebini loina pangal lebini loina emotion ani adu na free da mai tai su mai tai tawning ba tawro naga su naga tawning ba tawro kuki su kuki tawning ba tawro mai ma angam ba tawro haina thadok khradi adum lepak ti kangkhon chairaga mai thakani mai chakani ado lengak adu ki tamak ta lengak se leibane ado lengak leitabag chamana khra hojiki manipur da lengak leiri bro lengak leitabadegi ngasi thokliba mayam se thokpa natro ado ngasai mi taramari thadoi taruk thadok numik kun sure government na karimata madugi process action thok phaba punba khotpa kadai da lokhatke ado nan UNC na unaba chappa kanda CM da unaba kanda NIA da sina khre haina UNC su harauna han khre sida naga khra na kaino sillaga rally chale CM da unare adu da jo NIA da sinare mi phawa haina
ꯊꯦꯝꯕ ꯀꯨꯝꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯔꯥꯡꯗꯤ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠꯅ ꯁꯦꯡꯅ NIA ꯒꯤ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯏꯟꯁꯜ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ UNC ꯗꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯍꯪꯒꯗꯕꯁꯤ UNC ꯅ ꯈꯪꯗꯕꯗꯨ UNC ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯠ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯅ ꯕꯤꯇ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯁꯤ UNC ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ UNC ꯅ ꯁꯦꯝꯗ उनब कांदा MLA ममांग यावरिबने नागा MLA यावरिबने को उनब कांदा NIA द सिनाग्रे हाइबनेबा सिनगदौरी हाबसदब सिनाग्रे हाइबनेबा अदुग ngarandi प्योर ओइना हाई कोर्ट की कैनोदगी खंगलप कांदा दे मदु पोत तु करिमत लैते अदु अरदि चीफ मिनिस्टर से UNC दा बिट्रे तवेबा UNC न मासे थुना रिप्लाई पिगदबनेबा करिगिनो पित्रि बाइदो पिरकनी आई वाखन अनि सुबदा सिदा रैली अमा चखियबा नागा सिंह लीड तौरगा नागा पीपल यूनियन इम्फाल गो रैली चखी रैली चंब कांदा सु चीफ मिनिस्टर उनब कांदा सी सेम वाहे से हायबा को अदुगा ngसिदि NIA की मसक तारम देबा सिदि नागा मयामबो मा सिंथा कैनो तौबनेबा सिदि करेम नबगी मोंग दा तारेबा अदुना अइना हाइबदि चीफ मिनिस्टर ओइबा हाइरदि ओइबिरो ओइबा हाइद्रदि मसाना रिजाइन तौबना फै अखोइदि सि तंचा लाकनि अइना हाइजे मा यंथिबगी नते मरमदि आई इशू दो हाइके डिबेट तौसे करिगिनो न ना दो हाइबदो आई पॉइंट पीगे होजिक मणिपुर दा लेबाक लेंगा गवर्नमेंट हाइबसे करि लेगे गवर्नमेंट हाइबसिदि टू प्रोटेक्ट द पीपल टू प्रोटेक्ट द लैंड आई एग्जांपल अमा पीगे करिगिनो लेलो वाइ फाइदा डे 13 दा नागा तरा निपान खुंजा सिंगना वम अदुगी मीसिंगदुना प्रजाना फारगा मिलिटेंसी दा सिनखी अदुगा मदुगी फाबदा मोइगी पुलिस तौबा अमा लेमखोंदा लेबा पुलिस कांस्टेबल अमसु याउखी हाइबसे होय हिंगलिबा मीसिना प्रूफ पीरबनेबा मसा खंगनबनेबा को मदु खंगना 20 days ओइरसु ngसिगी लेंगाक्सिना लेलो वाइफागी मी अमा फावदा फादबसे सी लेंगाक लेब्रा है लेंगाक लेरिब्रा है लेंगाक लेरिब्रो सिबो मिचम मिना खाइबा ने हाइगदरा अदुदि साउगनी लेंगाक लेरिब्रो ममांगदि बिरेम फते न मयाम लावे हाय दो खुद द फाइना मी अमा मांगबो फावबदा मी अमा सिबो फावबदा इफादा चप्पया द इरांग नुंदांग हावरगा मैला पाइरगा अखोई तौनरिबा मयाम दो हजि रिकॉर्ड लेन लेना आइना हाइबदि बिरेन सपोर्ट की वानते बट येंगबिसे अदु लेंगा कवेबा ओजा बिरेंगी मतमदा बिशनपुर अदुदा मी अमा फाखरे हाइब कांदा मयाम थोलगा इरांग हावे सेसो मयाम सु लावे अदु तवे ngसिदि मी कुनी होजिक से अतोतोप थमो नागा की तरुक कुकी सु यावसे कुकी मोइसु मनि कैनो त मणिपुर स्टेट लेरिबनेना इलीगल ओइगरा मणिपुर द लेरिबनेना नागा मी तरुक होजिक फंगदरी थादोकते कुकी की क्या तरामरी नत्रा अदुदि क्यानो कुन नत्रो मी कुन होजिक थादोकतदना लेबाइसे से जयश्री से लाइन लौबु याब्रो अदुबु लोइनमक सेसो मयामसु इंगना चिंगना यामना ले करिगिनो गवर्नमेंट सो इंगना चिंगना ले करिनो से मी कुनसिबु फाकिरो मी कुनगी थवाइसिबु फाकिरो अदु खंगदे लेबाकसे अदुना आइना हाइबदि मसी करिना करिगी चंत्रा मंत्राना तौखिब्रा खंगदे आइना सुम खंगबदा गवर्नमेंट पाइरिबा गवर्नमेंट है लेरिबदसु चंत्रा मंत्रा हुनलगा कैनोमा लवाई तौरगा अखोइगे पंथा हनखिबा मोंगदा लेगिबो कुमना तवै ऑपरेशन तौगनी कांदा डॉक्टर न हिता कापत्रा अदुमाइना पंथबा कुमना तवै प्रजा पब्लिक से सोखराजो मदुगी हिता कापलगा पंथबा कुमना तवै लनिमा पंथरे अदुना होजि प्रॉब्लम दी याम थोखिगनी दुगा नंगना हाइबिरिबदो reply asamba reply de anspokhum de kri noir hoji manipur the government like that sini thank you Oza